Ladang ngimdan yang akan dau siap. Ngimdan yang dau pun usam. Apa yang jela ka ni? Bat ka jela. Kumai kale bat tikam dan kumai. Ngimi syafna apa yang kesuarkan Meghalaya bat kesuarkan asam. Rat sangma mengenjak ban pendek nak yang ni uput usam. Neng basusi kalong pangikwa banong bat yang konrak sangma. Hoi wananya ai kuble. Bapi sia men dah senjang. Leki kampat ke bapi pilet kim ya hap bat ka jingkran ke jong pi. Ke cuai si ka yang banong nak ka basai. Sekasor ka MDA hapok ka jingya lam trong LPP. Bangim piang yang ke bakum kini ki jingete. Lada pikwa abaniate. Dah ka bas habasyet habasai habayat belang barok. Menen udah dong bakata ka 2.0 lani ka agreement ka jing yang pendek buat hakawat ka baar on penlong no hakani asin tang sudah kailan kani ka independence day lani ka jing reki lalu kani khat santri kon rasang ma menen ulaong apa yang kasorkan jela ka jongi bat ka sam on sasdang no mar sendak kani ka khat santri bari lada ke himam sejarah dan boykot kepada sangma dan lele RM yang kuat cuba mau undang yuk kejap kakak peri unyotrep udah mau upadan yang kita kahok bendino yang ikendau bisiap jongi ukrep ulang menteri nampak udah tang sakri baik-baik